wiyumiritie thutha wa ngucanio gatagati ka ikundi igiri nicio Gitamaiyu Trading Company na Mugumonya Kinyua Kiamba Company iria ciatongoragio ni Mutigaire Njenga Karume na mutumia wake hau kabere. Amemba aria mari na makiria ya miaka 80 matongoretio ni Philip Njuguna kuria mahoire uteithio kuri kamiti ya migunda NLC gutwithania ndũgamano ino. Njuguna uria ni mutaramu wa gikundi giki gia Gitamaiyu augite thutha wa ndũgamano iria rariho gutwithanio ni NLC ica ikuhi ni gukwambiririo waki wa nyumba mugunda-ini uyu kuona ihinda riria riaheanitwo ni kamiti ya migunda NLC ria gwikia mateta ni rithiru. Tunaanza mtaratara wa kuleta tingatinga ndio nyumba si? Yeah. Sababu sasa ikiwa serikali imesema shamba yako si masio yako, serikali imesema tumekupatia 90 days mzikizana na hawa watu umekataa kuja, si sasa sisi lazima turudi kotini. Kuringana na wakiri wa Gitamaiyu Jackson Igwa ni megucoka igoti-ini niguo taito cia migunda iria iri moko-ini ma gikundi kia Mugumo ikorwo ikiteanirio o hamwe na kweheria amemba aria maikaraga migunda-ini ino niguo amemba ao makorwo makigia na uikaro. Sasa tunataka zile title zimepatiwa zimekuwa issue after ile title on the basis of that title zikuwa cancelled. Riu amemba gikundi gia Gitamaiyu ni macokirie thirikari nene ngatho kuna thutha wa ngucanio ya miaka mingi ni megukorwo makigwatira kiria kiri kiao. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Muthoni wa Wanja.